Buya ciĩko cia wĩkinaĩ kuongerereka itũũra-inĩ rĩa Ilbisil kaunti-inĩ ya Kajiado nĩyo ĩtwarĩrĩirie maabithaa a ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno gũtabania mũcemanio wa ũgitĩri na mũingĩ. Nakuta duka imeibiwa, nguo zote imepelekwa, wenyewe wanalia. Kabla hiyo siku ijaisha, unasikia hiyo usiku asubuhi ingine imefunjwa ingine, mtu mwingine anatokea analia. Kuna vijana wanakuwa ni kama operation wako. Wanavunja duka hii, wamevunja duka hii, hata kwangu waliingia juzi, kwangu mwenyewe wakachukua kuku. Gatoro ka wĩkinaĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere nĩ ekinaĩ kũhithũkĩra na gũtua wabici cia thirikari iria iheanagĩrwo motungata nĩ ACC oro hamwe na cibũ. Alafu nakuja uliza serikali hamna aibu. Kamera ya kupiga picha imeenda. Kompyuta zimeenda. Kama kwa chief kunafunjwa na ni nyumba nzuri, ni mlango ya chuma na iko karibu na kituo cha polisi. Je, mimi kama mwananchi wa kawaida nitakosaje kuhofu usalama wangu? Watu walifunja siku ya kwanza, wakaenda na hiyo kompyuta, wakabeba hiyo machine printer pamoja na ile photocopy machine, na wakarudi mara ya pili kufunja tena kutafuta vitu kuchukua, ikawa sasa hajapata tena kitu kingine wamechukua. Ciĩko ici cia wĩkinaĩ iragiritanio na ũhũthĩri wa ndawa cia ndũgũgio o hamwe na ũnyui wa njohi cia ibango, mũkana mũhiũ ũkĩrutwo kũrĩ arĩa mareka ũũ. Kuna mchana wanafuta bangi, wanaangasha wananchi wa Ilbisil, wanafunja matuka, wanaleo biobio, wanapika watu kwa soko, haruta kupali. Na mimi nimeamrisha DCC wa Olilai ya kwamba achukue jukumu na kamati yake ya usalama, kuona kwamba wananchi katika soko ya Ilbisil hawaangaishwi. Tuwe na usalama wa kutosha katika soko ya Ilbisil ni wananchi waweze kufanya biashara. Kũrũmĩrĩra gĩko gĩkĩ kĩa ica ikuhĩ, ekwĩrwo erĩ nĩ marĩkĩtie kũnyitwo na marĩ moko-inĩ ma borithi na nĩ marateithĩrĩria gũtwarithia ũthuthuria. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.